Assalamu alaikum tuğanlar. Bizge жаңы müröýler keldi, жаңы tawarlar keldi. Жаңылыk 1 tonnalık, 1,5 tonnalık elektronlu benzinli olan gibritler geldi. Ben sizlerge az gibrit jönündө kısaça malumat aytıp keteyim. Gibrit bizde жаңылыk Batkenge birinçilerden bolup kelip atat. Hava kötörüң. Muna al gibritin nemesini aytayın. Toktam birinci uzun turası bortu. 1,80'ge 1,30 bort razmeri. Juk kötörümdülügü 1,5 tonna. Balonu razmeri 5,12. Kölömü kattadan. Çista Kıtayski, Kıtaydan. Kıtaylardıkı özü жақсы болуп атат. Өзбекстандыкка караганда. Гибриттин кандай десеңиздер, мында жерде генератор мотор болот. Generator motor akümülatörge tok berет. Akümülatörün nemeleri 58'lik 6 akümülatör. Gibrit жүрүп аткан мезгилде, жүрүп кетип өткөндө, ток менен кетип өткөндө, ток адоозу өзү автоматтык түрдө аккумуляторго заряд берет. Мына азыр кошту. Мына эмесин көрсөтөлү. Эгер оңго коюп койсоңуз, аккумулятор 60% заряд азайса, автоматтык түрдө гибрид иштеп заряд берип кете берет. Стартка койсоңуз, сразу гибрид генератор аккумуляторго заряд берет. Зарядтан бере берет, анан айдап кете бересиздер. Экөөнү бир убакытта иштетип, ток менен дагы, бензин менен дагы, же болбосо токтун өзү менен дагы жүрсөңүздөр боло берет. Баасы 160 000 сом. Gibrit. Öte sonun жаңылык. Bundan hazır 2 dana geldi. Bundan elektronuylar var mı? 1 tonnalıklar. Bağısı 105 000 som. Yani bizde Kıtaydan alıp kelgen üçün arzan. Bundan da katta elektronuylar var. 150 000 som. Bundan düşüp berебиз. Skuterler geldi. Skuterler dağı arzanıraktары geldi. Kelseňizler bola berет. Biz Batkende anan mına buğu bor. Videonu tarqatıp koyasızlar.